اللهم صل على محمد نبي الرسالة شفيع الأمة مقام 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 وفيه محمد عليه السلام اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى إن شاء الله وهذا كاري بخير وبير ببمينات ونمونات جبو تذي في خلق مظلوم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا خدا عز وجل نقاش وبهبلية هرم عملي بكار حاكم وبكار وولد ببيض عنوي بسنجي دعوي بكي لولا پیشیما کلا وطنه فين بخفيننا لشوشن فهم برای مجي هم کارکی اسلامی هم کارکی انسانی هم کارکی قانونی هم جی کارکی عرفی کرن قادر بنج عادتنو دستی سلطه دريجة کرن و بون نمونه بلگی بکن نمونه جهود هلیمه نقاش و بلدی و بکار هاتنه جهبی آرن ام هیدارن ام براینا و بکن نمونه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديث الوحي الجديدة جاء أصحاب الولد بيجي رجال أصحابك جروجيجي جنريجي جزاكاتي بخير جوالا بيجي أصحاب النبي عليه السلام بيجي ديالو وعلى فداي هذا بيجي رسول الله أن مختارنا بيتهم محمد عليه الصلاة والسلام بيجي هون نادينا بإنسان راس فكر يعني سلطة bağlar mıkın, sülteye bukarminin, jimona ve jimojiyeci, jinerejeci ne müzedire. Tabi, naimana ve yen sultar ve mojimine yeter kukuhunu kaylı sülteye akarı. İslam edip ibadet esasın, yedi teferruatı. Yani esmazını düşün. Kaylı sülteye ve din emedi, bağları amedi, برامری نمیش و روشی و حج زکات ده کاری قیمت ده وان رایما رای باشکن ام کمیسیون آورده نامبر ده نشون ده کاری قیمت میده ام
هذه جناب جنبه بالمدين نقاشي هريمة ينابينا أصول حب أقاربنا بفيرة سلطة دعوية أجي بمنمونا نقاش وبالمدين هريمة. Bu kardeşlerimiz فَأَسْلِحُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ kardeşlerinizin arasını ıslah edin ayet-i kerimelerinin tecellisini yaşıyorlar. Doğal olarak herhangi bir şahıs öfkesine yenilebilir. Herhangi bir şahıs nefsine yenilebilir. Hata işleyebilir ve bu kusurları işleyen kişiden sonra gelecek olan aileleri, alimleri, kanaat önderleri bunu diğer ailelerine yansıtmama ve özellikle diğer nesillere miras bırakmama onun ana vazifesidir. Neden? Çünkü dediğimiz gibi bu bölgenin hamuru, bu bölgenin insanların hamuru ta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kan davasını kaldırdıkları gelenekten gelmektedir. Değerli kardeşler, sizlere ve özellikle elini taşın altına koyanlara, bu grup ya da o grup, alimlerimiz, kanaat önderlerimiz ve özellikle iki tarafın özverisi, fedakarlıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Sulh emri Hudayi, evet Zülheyde çava insana dünya ile hamdülliğini Hudayi Teala roja kıyameti yukhasını ile hamdülliği ve mükafata mezin ku kazançlıkı lazım van insane ku me bi emri Hudayi Teala hanici o vajı Hudayi razı Müslüman neşkandın van insane ku jbo Hudayi Teala müdahalekin خارج شبه میاد که شبه خود چکار میکرد کسی پیش تو نبوانشی اف بودنا آن مسلمان قبول کرد و اف سر قبول کرد دسته خود را عبدون لازم امهایش گزار شیطان هم شیطان و حوال شیطان آزار شریف بسر دعا مرحبا بالقائل عندنا مرحبا بصلاة اهلا وسهلا دمکی گلی مسلمان شیطان sürekli بخوازه که هنک انسان تشکرمیشی نباشیه بکن مدرسة والله تشري دمك ما ضعف كرش بوش بو خد التعب ما سعيفاك ينو بكر ما شرطاك قبول بكر سركر وبش سرعي يا مشيكر پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام دليا عاتق أو ملف بش سرعي يا مشيك بكر أصلا وأصلا عفوا لجبت لي ما çünkü güven de orta toplum edenabil geliyor Müslümana. Merhaba abdu afukir, merhaba tamamıyla abdu afukir. O da Teala khira ve mazın bükür. Burada her iki ailemizin arasındaki husumetin sona ermesi için barışa kavuşmasında büyük emek sarf eder, saygıyla selamlıyorum. Çok kıymetli misafirler, bölgemizde bu tür hadiselerin oluşmaması için dinimizin emrileri, kardeşane duyguları besleyip birbirimize saygı, hoşgörü ve merhamet duygularımız çerçevesine yaklaşmalıyız. Bunu da başarabilmemiz için gerek dini, gerekse dini eğitimin ne kadar önemli olduğu bir daha anlaşılmalıdır. Her iki aile fertlerinin bu başarı yaptıkları fedakarlıklarından dolayı ayrıca kendilerine teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim'den dileğimiz oldu ki bir daha böyle sorunların ve hadiselerin içerimizde, dilimizde, bölgemizde ve hatta İslam aleminde bir daha yaşanmamasıdır. Kur'an-ı Firoz rehberi hayata meyi Allahu Teala Azze ve Celle ecmer şu an değil duhak ayet gümüfteni gelik deriya vedkir ama birah dubina. Her du ayetleri pe hefdu. Allahu Teala diyor ve in taifetani minel mu'minine iqtatalu fa aslihu beynehuma. Abdu edici gelek green lazım her Müslüman veya fel bike. Hatta mümin be her ro birah bile. İnnemel mu'minune ihve فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أبان ذتك آية إذا الله تعالى مساجه قددما جتبي أهل إيمانه بالتأكيد دبي محقق أهل إيمانه تبرايه. بيشتي الله تعالى قبيات يني بيرامه جنبرا برايه بدون همان مساجه دوا أمر خد تعالى دبي فأصلحوا بين أخويكم. نابینا هفدو نابینا برای هفدو خوش بکن، صلحی بکن. بویا فرض لسر هر مسلمانی
قد نابينا تشخص مسلمان هذا ولو فرد فرد به ولو جند به ولو باجار وعشير جبه لسرت به مسلمان فرز قلبونا صلحي سفر بربه آسيا جي الله تعالى أمري هينجرينتر دبي واتقوا الله دبي صلحي ده حساب خديك برا ترسى خديك دبي ودبه وشكر برا جبو خديك لعلكم ترحمون وآداوي يجي الله تعالى بياب الرحمة خقريت ده ومر يبكي برا يبيا وهبك خدي رحمة خدا عز وجل جبه جمعتي تبدي راسي چونكي هر كسي جعالي كي دخواست كسلح تشيبه الحمد لله خدا تعالى موافق كده خدا تعالى عز وجل خير وتبع بزمك وفان مصيبتي ورجنا مجبني دراكي ان شاء الله يبيا مأذن حجي تشركوا بيغمبر عليه الصلاة والسلام حبيبته جوان تشركوا السبب مش تبغوت موجمعات جوان تشتاق محافظتك يا رب العالمين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب والدين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلام